Pozdrav ljudi! Danas se nalazimo ispod Vijenca, selo Jaruške, rubno selo Lukavačke opštine. Idemo da posjetimo izvor rijeke Turije. Kažu da je to vrelo, ali vidjet ćemo jel to sve tačno. Uglavnom, tu ćemo još obići neke toponime, ima neka pećina. Zato predlažem da ostanete do kraja videa, možda vam se svidi. Tri zlatna ljiljana. Evo, nakon malo dužeg lutanja mora da smo se vratiti. Izgleda da smo skrenuli sa staze, mada nema obilježene staze, ali čovjek nam je gore u selu objasnio, pa smo negdje pogrešno skrenuli. Sad, zahvaljujući satu, evo, vraćam se istom rutom i sad ćemo doći naput ponovo i idemo dalje. Staze ovdje nisu označene, nemamo vodiča pravog, ali zato gledam ovaj svoj mobitel i ovu GPS navigaciju koja relativno dobro vodi, nadam se. Evo nas na izvoru Turije, to je to, da vidim. Bravo, bravo! Ima ovdje ulaz nekakav. Evo naš predsjednik ulazi unutra.
Idemo na studiju ovim putem. Privisković, sve ona Gornja Oravica. Nakon par sati tumaranja, nismo se tulumarili, ali nakon nekoliko sati tumaranja niz Turiju pregazili smo ko partizani s Utjesku. Turiju, kako ko? Joj, nuse smo uz pomoć balvana. Drugarica Sena je plivala i motki. A naš predsjednik Osmo je puzao. Ali ipak se ne može reći da nije bilo dobro. Evo, blizu smo kraju. Znači tu još nekih par stotina metara pa smo kod auta. Ljudi moji, ugodan dan i svako dobro vam želim. Ako